Alpha
whaalonga fōi I le leo mai le langi. Ua whape mai ia te au. Ia e tusi. Amu ia e uoti. E uoti o I le lii. E amatai nei o na pō. O le lava ua whetalai mai ei le anganga. Ina ua lātou mālo lo ia lātou ngā ruenga. O lātou ngā ruenga ki ngā. O lātou ngā ruenga fo e muri ia te ilata. Awa ele aiso lātou e ola mo ia lava. Ele oti fo I se tasi mo ia lava. Awa a whai tātou te ola. Tātou te ola mo le lii. Pe a pai oti. Pe oti mo le lii. O le nei. Pe ola pe oti tātou. O tangata lava o le lii tātou. Ia whawhataia le tua le tamao lo tātou alii o Yesu Keriso. O le na whanau whauina I tātou o no lona alofa tele. Ina ia iwi le whamoe moe o ola. Le toi tu mai o Yesu Keriso na ie uoti. Ia iwi le tofi e le pala. E le aise le anga o iai. E le mamae lava. O lo o teu I le langi mo I tātou. Aua le atua tu vale o tau loto. Ia o tau whātua tua I le atua. Ia whātua tua mai fo I ia. Tele fo ai I le mauta o lo tama. Ana le ai. O wau whai atu. I ate o tau. O te alo e sauni se mea fo ai o tau. A whai fo I o te alu ma sauni se mea no fo ai o tau. O te toi sau. O te talia fo I o tau ia whatasi ma. Ina ia iai o tau I le mea o te iai ha. O tau loa le mea o te alu iai. O tau I loa fo I le ala.
mai tātou. Lofa, tai. Mất lên đấy. Đấy. Dapat doa tanto foi luminei tanto ainda tanto foi luminei foi ina mai Yehova avai sa ina Yehova whamanuina le swafa yo. Pe ia le swafa man malo tanto li faola. Yesu Keriso leao le kalsia. Fatu lima tuai se langona. Fa whenua ia tuai pa ia mau lunga le neia fiafi. Suai sungai lau whainga luenga tofia le tua mau tō whatu. Ia mawulunga no whan tofia le kalisia I papakura nei. Suai lau sungai le lia wao whatua. Sungai tō ina yongai ti akon. Pa ia le kalisia. So si whai tauranga. So si whawhengainga mai so si whatu whai tauranga. Tā lofa lau. Wo pele mama mai talainga yam ta fa amani. Tā lofa lau. Pito ngafa si whanta lofa pa ia ia inga. Fia. Ainga na lua. Ainga papa. Ainga we. Ainga foyo te whai wha. Taru whai. O lea. Walangia malai wailoa. Langia il mauta e afio ai whasinga. Salilo maiawa. Wau suia foi fono I lawa sa fale le tawa. Langia foi malai fatu.
Langia mo ta ya fio ai tapa. Suia fono I lawa falfia mal fal salafat. Langia le malai matia matia tuau. Langia mo ta ya fio ai ainga masalafai. Soe matufungu. Suia lava il fono I lawa lala ta iai fau. Maleati tipa salafai fainga. E foi wala ngia maota I falfa maoi msilinga. Maota ya fio ai maiava mamataia. Suia foi fono I lawa lala ta iai fetalainga le I tangata. Mawingoa maupu ya te oe sa to alpai. Au le langia foi leo malai fale tangaloa. Maota ya fiai tangaloa su. Falfao sausi malfanau wali. Kwa ia sau ngata ia. E fasino tonu. Ile atali ia matafa AMANI. Maona I 𝚗𝚜𝚎. Talo fai. Ele ngona. Tanto maua le mafanfana. O le ngang pa ia le nei fiafe o tato wai. Greetings and welcome to you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior and our King. Thank you all for joining us tonight as we gather to celebrate the life of our beloved son, Matafa AMANI Nolani. We appreciate your presence during this difficult time. May God bless you all. Maya, se o tātou tāpua I le atua, wā le amataina, o le sauninga, whale ainga, tātou watali nei. Awai mal whaloalo, se o tātou vivi ma whaftai, I le viinga a fio maya. A maia, ona nā tu leo tātou tāpsang, tātou te whaftai ai, e le sunga I le whawhengainga I a Paulo Soloviso. Se o tātou tāmpuai I lona viinga.
mai alo nganga lo ia ile fa ma fananga. O le nganga lo ia ile fa lo tele. O le nganga mātou te mafuta whaatasi, mātou te langona ai le tāua, o le nei aso lo mātou atua. A whio mai ase e whapena na to e whaatutumu i o mātou loto. Ma whamanatu ia te i mātou, le whamoe moe o le ala le oti lo mātou atua. Wa afu ai o na mātou o mai ai, e mori mau ai le unga o mātou wola ile lalolangi le nei. O lo o iai le whamoe moe tu atu o le oti. Lo mātou ta mā alo whai le nei pō. Tō mai alau whamanianga le uruai a matanga o le sauninga o le atali nei. I lunga o mātou a inga, o mai masani, mai se le ali ie. O mātou tangata whātuatua, ina ia whātā ua ina iai mātou le awala wa saunia, e fo ia tuai lau tangata, mai le lalolangi sa mātou iai ma penana toe mafuta whaatasi malaua fio i le manuia e whāpau saunia. O mātou te talo e le nei pō. Au mai ale li e lau file mu le nei afiafi. Mātou te talo ma whātonga tuai e ala le suafo Yesu. E lunga le ie a ta whā, o a maise le whaitua, a maise le nofo ialo. Ma ia mawalunga i ainga ngalua, le alofa ma le anga le leo la wafio. Sutu ulanga, le anganga alofa la wafio, le anganga wha mawhanwhana. Wana ua motusia ma se to e sea o se sapele, ma e i le mawhtanga. Wana o e lo mātou atua, le ala leo le nei pōlo mātou whātonga. Mawhio maia se e wha mawhanwhana. Se whālo te tele, se whāpēnana toi maua i mātou, e tā ua le nei afiafi no mātou tamai. E leo se whānoa noanga, a o le nganga mātou te moli maunga whāwhitai lau whio. Ono le soifua ma le mea rofa na e tū le atali, se i o le aso na e wha umai na ai ma wha i wai. Lo mātou tamai wha manuia mai lau whio. I le paia mawalunga wa awhio mai, o mai masani o ainga le alia o awa wau le kalesia e pele. Wa mātou te talo ai nei afiafi. I alo whangia lo mātou te maile matanga ne sauninga. Mātou manatua a inga lo tangi mai ana. Le maua se avanoa o lātou. Whapēnana wawai mai mātou te talo ai nei pō. Manatua i lātou le whaamawhanwhananga ma le anga le leo lau whio. A matale nei sauninga lau le mana ma le anga le leo lau whio. Tungo mai e lunga o tangata mātou uma le nei pō. Le alofa ma le anga le leo lau whio. O li mawina le nei aso le alie. I le lua aso le tau ninga ma le tāpenanga. E maise le nei pō. Mātou te talo ia tele sau vi inga. E iku mea uma le vi inga ma le manmalo o elo mātou atua e ala i moli mau ma lo mātou tau. Ma lo mātou tau tinonga. Mātou saunga le nei afiafi. Mātou te talo ai lo mātou te mai whaamanuia lau auna. Nei lo mātou atua. Moli atu ma le nganga whaafitai lo mātou te mai. Ia ile nei afiafi lo mamalu ma le file uma le alofa o lo mātou atua. E ua mātou ole ma te talo atua nei ala le suafu manu malo lo mātou ole o Yesu ke wisu. Amen e amen. Ori le whaafitai, sungai. Ngainga mo ta sanga mo lia, tātou nei. La le fiafi. Sila ne lau po kalame, te le lo po tufani tātou po kalame, po whio ia. Ole, te minei, ole a whaitawina, le fionga pa ia le tua. Masani a mea nei o family service. E umaloa, whailoa, moni mau. Ai nea fiafi. Ia o sui foile, o mea te ole a iai tātou. Ranga te le ana umia. So amal le launga ino le upo le tua. Au lea le a wha mua mai le tua. Sau no mai le tua na te wha mawhanwhana. Ia on tua ele nisi tātou tala mulmuli. Tātou wha mua le tua. A mai alwhai tawina le a fionga paia le tua. Le sunga le whawhengainga ia tā vita wa tau. Ona tu leo le a manoa. Ma ulunga ma le wha sunga i whawhengainga, tu skanduenga, sunga ia whatu tia tufunga, na te moli mai se upu whanwhana, mō mātua ia ai me se ia pa ia o le tātou potonga le fiaf, o le a whaitawina le upu le tua le fiaf.
fonga baia. Le whaitauina o a fionga pa I alo tātou atua. Mawal tātou tusi whaitau, evangelia mataio, o lona mata upo e se fulu ma le tasi. A mata le whai upo whaitauina, I le whai upo e luas fulu ma le lima, se ia wha uma le mata upo. Le lava I tuaso, wa whetalai atu ai Iesu, wa whape atu, o te whawhitai I atu oe lo utamae, le ali o le langi male lalolangi, ina ua e nana ia mea I e popoto mai e atama mai. Aua e whaali atu ia mea I tama vale vale. O lea lava lo utamae, aua o lea lo fina ngalo. Ua tuina mai mea uma I a te au e lo utama. E lea I fo'i se tasi wana I loa le a talii. Ua na o le tama. E lea I fo'i se tasi wana I loa le tama. Ua na o le a talii. Ma se ua loto le a talii e whaali atu I ai. I outou o mai I a te au. O outou uma o e tinga ina ma mawhatia I avenga. O au fo'i e malolo ai outou. I outou amoina la uamo, ma I outou wha o hao I a te au. A wā o au lea nga malu ma le loto mawalalo, o na mawalea e outou o le malolonga mo. Le mana au lea lo tau, o to se tasi lava. I mo le lau langi atua lava. So se ngangana, so se lanu, so se tu ma se anga. Pe tala bou pe matua. Pe whatau waa pe milionea. O le mana au lea alo tato ni whaola. A whai wai mapatia. Sau ia tina. O le mana au o lo whai loai. Le ato ina o le whamwe moe o le tua. Ina ia maua lona tangata o lana whanau. Le mano o lo mai whanita. Ma ti ngā no whengai maia. This evening is no question about what happened. Lau whetalainga pa o male tausi. Ia mataia. Mare pa ior no whaalo. E le whai ngō whia e mea whiafi. Hore nei mai aso. E le wo wai atu lata ia AMANI. Tāro whai. A le wala au le tua mo oe mau mai tātou ne te afu. O lo wha manatu mai atu oe mau. O a rama whainga tāi te ngai tātou. A wani ngalo. A wani ngali atu e, a wani ngali atu au. O lo iai le tua. Wha mawhan whane atu. Pape nare rangona le fiafi. Te ringa. Le whaingo fie I ne fiafi a te urua. O mau. O tātou mara malama le winga le upo mai. O tātou lo foi I winga fo mai. E ese fo mai. A whai wa ese fie le winga o le kautala. Iei fo mai lei lato. Wao ina rua pe toru pe feia tatanga. Wao ina la tu ma o iei la te mai. E ma whai nei sau ma ai o tātou mata. O fonga. Papitua mo lima. Papitua mo vai. Se turou. Papitua mo lo whai ai se turou. O ara vanga singa se tesi. O tau tino rama. O ngā wenga le wha tino e rimte mai tai fonga. O ngā wenga foi lea. Ai siaru wa arifo mai. O tātou māsani e netu sa mua boi. E whai le kone. E te aru wa ai. Nara taimi tau mai o le rua po le tolu, na se ruru po le stofi, o le taimi na tau vai fo mai. A le wala au le fiafi nei, e le aini a pome, e le aini anga waa whapitua,
o le wana au a fai wa e langona le whaingta, a fai wa e langona le mawhatia, se su mai, a fio mai, o le whaatari atu ro wali. Aisha, o ia tali mai o tinga, o ia tali mai o tātu mawhatianga, o le nau o tu se whire tau whamatarina. Tere ngase ua fia maasina, fia tau sanga whaatautoria, ai nofu mai atasi la ainga, fai tau sanga. E toi fōi lawara nā tamako nā tina o nā alo, o ai lawa, toi maua ni malosi alo tō. Ia la whitarenga pa o ma tausi a mateia, a peno whāna. O le winga o le mea o tuku, tusa mani whitarenga o tātua. O lewa ta tala mai e Yesu lewa no mo oe mau mai tātou. Tātou te langona inai le mata o tia o se ngā duenga whaatino e no tātou ni whaora. O lea lewa whaingita ia te oe mau. O lewa ta tala mai le mwhoi o tātou roa atu riti tu. O le ngā duenga whaare leo maa mue. O lo whaatino o le tātou ni. Tātou whai. I le maafutanga o motusia, i le malanga o maliuma rots. Tātou whai tātari. O le pele ia te orua. Tātou whai. Ua ruesa tu lava, tu ua orua. A le aima se leo ia te orua. A leo wana au mailo tātou hali whaola. A whai o eini whaingita. O ane maafutianga. O ane turanga. Ua whainga tā ai. Ona mawani langona fia netai. Ia tu atu le tātou hali whaola. O ia tali mai i o tātou mawhitianga. Rono winga. O le tali mai ane tua ia tu oi o tātou mawhitianga. E ma whaina tali mai e ana i lau te talo mo lau te talo. E ana i lau whātua tua mo lau whātua tua. E ana o tātou whātua tali whaunga mo ngā lunga na nganga whaia. Ane ngata lea e ana i lau te tonu ma lau te tonu. E ma whai, wana wha maana roa le tātou ni whaora. O e mao i mai mi ngasi, o tātou whenga iai. E o la mo, i le o manu. E o la wena mawhitanga o motusia. O le ale ma tui, o le ale whaingita. Ia tātou whangu e muem whatua tua. E le o tū la fo ina le tua o mua. Teimi whaingita o motusia le mawhitanga. Le nefi afi le pa i o le tātou mawhitanga. I le whaingo fie. Pete ane. E whaingo fie pe a whai. Tātou whamu e moe ngā lunga le ngā ngā. E musu i a te oi mau. Whamanatu mai a te oi mau. Ni ana lea i le ngā ngā nefi afi. Le o tātou potu mai. O tātou mai tātou mai rei tū. O le whamu e moe. Tātou mai whātasi tātou e ainga e tasi o le whānau o e uō me masani. Tātou atu le tua whātianga whea ngai mai rengi a o a pēr hoi le tausi. E maise no whāna. Le nefas. Langona mua nā. Le mwhainga tātou langona ina. Le winga. O ngā wenga o sao mia o tātua ni. Lo o ia whetalai, o ai lawa lo mawhiti o lo winga. E ave umau tātua whamu e mo e a teia. E tani mai i whaingita. Lo tātua whenga i le asu mo le asu. Ni ma whai e o tātua na mona, le winga. Ngā wenga whaare leo mamu o i sao nia. Mo oe ma o mai tātua umana. O lono mua. O ngā wenga whaare leo mamu. Pion whama whai loa atu. O lea ngā leo, e lea whaingo whi. Tātou te ngā leo ue, tātou te tamo whai, e na ia tali mai lea tui o tātou mawhia. Aisa, leana lea, o le whapea mai o tāwita, Transalamo. E winga soi whanga whaare leo mā moe.
Wa le faiva ua lewa na tangai mai ia. Nana lea le ta inga o ia e pui ngan rafu mamoe. I whenga fau lo ta uai. Me ta ua o ngā runga whaatino ke risko. Ngā runga whaano leo mamoe. Na sira thia ta vita o soi whanga whaano leo mamoe. E iai taimi le lei ai. E iai taimi whaane le lei ai. E iai taimi e whainga tā ai. Ale nei salango. Lo fa tau I ma e lo fa tau I ma moe. Piu tatu masani ai. Ai lo fa tau da veo oe mau. Ma so ke riso. Ma veo ma lo ma moe. E ere taimi tatu safari ai. Te fa fa vai ta fele mu. E taimi tatu safari ai. Ina to le bangu la to lo. Nian sura ita vita e avea o io lo mamoe. E ula me na mona le fesi. Ono le mo tino le lo. Bete yani. O ia sia fia. Na o ne tua la me mo wale ato to. Ati no le tio te mai faiva. E pe ole ngulu e o ia. Pa pena ho se na nganga me ne fia. Ya te o lua e la fitrenga. O mo le tos. Te whaia ngā mea ngā whaere reo mamoe. Au wāre maua tō whire muia. Pere whaingo whire. Te whaingo whire atu. Ono le mawhitanga o Mausia. O le whainto e whaai atu. Tu e rangona le leo. O le ase meo sa masani ai. E le whaangana ngā tāi atu rua. Peta iani. O le o le oti. O Mausia e le mawhitanga pio tāti. Tātu mana tua o le oti. O mamai atu leo le isi na sango sui fong nei. Mamai atu le tino. Mahona I uma e pega na masani ai. Ai u whaawau pēr e lo na nganga. Remember, death is just a transition. Although the body ceases to function, the spirit lives on. The evidence of God's care is reflected in Psalm 23, verse 1, where it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Jesus Christ is the most revealing evidence that God cares for you and me. Everything He said or did was a living proof of God's care. Rono winga, o la lava se mea re whaia, ka wha me moe lava, I whae moe la nganga ne atua, e so soani wha mawhan whana mai, in taimi o whaingita. O Yesu, o le moe mau waia lea, I o tātou whaitau ia. O ia na whaatino ngā luenga, na o lava, I le sātou. Na toi su kurai mai maro mai, e tunga ma. A wā oe ma o mai tātou. Na whatarenga pa o mai tau se mataia. A pere pa I o ai ngalu, I o tau loto tēn. Ma whātua tua le tua. A wā o Yesu lama na whetalai. A wā, le tu wale o tau loto. I o tau whātua tua le tua. Ni a whātua tua mai fo ina te. O nei o tau tua mare o. O nei whātua tua mai a te au. E hui lama ino atu. Ai, ona lama ia. I o hutani ina nere wana au mai Yesu. O tātua hit whaona. Wa o ia lama fo mesi. E swafa Yesu. Amen. Moli de whafte tele, sunga le tosu tanga wenga, atua tira tufunga, wal mana wanga pa ia, pa fionga mana tātou tua, ia, esalal mana iol, tātou whamu muele tua, manatu ua, whala e iai le loto whanonoa, loto malengi, loi matam, lengi, ia, ele, talainga ia so ai niu, ta wha, Nolani, Sele fiona ia matai e whasenga ma no wha. Ia le kāsia, wō mainga, whaftai. Le upu leola, e to pena ai whale ngāna I tātou, ia. Tu mau le tua lona lawa vi inga, nei se o le whawawau. Mai ia I mua le sele tas whi upu lea,
a umal piselea ona atu lo lea I tātou mon mau sunga tumala inga man no whalo ia wo fo I mainga ia ile ne fiafi a ile iswina piselea tu fata lofa atu ile tina le ainga ia valoanga su a AMANI sa yelfa mo mo to no man ne fiafi po naf ia wa le mau sa no mai mo mai sa mo sa le longa ia o falo fatu valu lango tinale sa e foi na le langa tumelea ia tan me yala o fatu tanto fiafi mo tinama pa ia ainga e vai no le tu fitalai ia fa ne ina le tu fitalai o le tua fama fan ala mai lan ta se foi pule fa sta ia le tua na wa mo le ola le yas le loco to ia uta ia le o fitalai le tua ai le tua fa sta fa ne o ne fitalai Fingo foi ya vinga ile talinga ya mtafa AMANI ina toile ma leiwa mana ya ta to mon mag la mo isu so o lo ya ta to fanga principal la parang triple S short sweet sharp and avoid repetition ya on ne ta ulis o to sa wo to ta ya man vô ta thấy ya ai là một chuyện mình phải nói ya cho mày so you ta phá có để ông chú đi số thế ya so phở tôi ya mình nó phá nên tôi lấy ta tôi anh mà bố ya ông ya là phá phong này hết ia momono whawhira I le sunga te tai saulinga ia maisele au whainga luenga pa ia le tua o whalo whatu fo in whatalo whatu pa ia o le kalisia sua la sunga I ria ao ma lo whatua ia maise fo I sunga toilo ma whatua te ulo le kalisia sengo ti akonu ia masile lo tato kalisia I papakulangei fatalo fofo I wo ma inga
ainga o papa, ainga o tawhaiwha, i tū te tele mai tū taulangu, tari tonu, o lea ua mau o lunga i le manu nei. Whatalofa whapitoa i sia ua ainga o sio tina i Samoa. Sai ele manatu e o mai tina. E peita i wale o ngatasi li fukia male mele. Ua fuanga ma whaatataua fo i ale tulanga o waalele i o wale mwhai aima le 𝚜𝚘𝚎𝚑𝚗𝚒. Whai o maua mai, mam ia whawhira ia. Mai se usom to whawhi. Ia me tātou ainga. Tātou roto tele. Pai se moni maula tiki ai le atali e le tele se moni mau. A ole i o mai whala vela. Kira pia le atua na o tāpenga i whala vela whapene. Nanga ua sama sani o na o vai matua o whatangisi. A inga. Na o iloa. Oni ngalo e ho o mai fo i atia. Matou Samoa ai maua le tala o. O toi tau alo mawhau ma. Paki le atua. O talia le. O iana le whaingo fi. Talia. Talia. Langa e pule le atua. E arti le whanga le atua e. Tolu su tau sanga e ola i AMANI. E pule alana le atua. Umar whataoto e le atua le soifua mo tātu ola. Ui ana whaingata. Whawhakai tele le atua. Tai lau pule. Nai au maia le atari. Ma tangi fo i se suri o le ainga. I tai, e fuai mai. Oi fo i au o toi pule e traveso. E ui aina o le whaalawe tau tāwani. Ana pule ale atua e whaola e ola. I tai. Ese mea amia i tātou e le tua. O se tala i le atali mama whtanga. Se atali i whaalo alo te. Taimi o te ngia i nai tama. Tere i whaalonga se leo. E se upu a te roa la e wai tau tūru ngā. A se upu o te whaalonga atu po tari mai tau tala e le mwhai. Tangata ho i e pire mūn mātua ai. A tongo ngau tau sira fia pia upo le atu nu e ai li lino whaiva whiti. Ia. Al mātua mawhtanga mana tari te o tari. O se tangata whaalo alo. Hawa. Ei fo i taimi e tau si i ai o na uso. Aiti. Ia na uto tau le i aima. I le vā o le tangata matua ma tangata reki. As tangata e se le alofa tele. As tangata e whai mō.
Lala fo ile le o mafuai ni ia fia. Pafta ia ki wo. Mainga. Ilo pola sao ngale tari. Au wa ia ni ia fia fi to. Fa malo si mai mal fa lo tele. Ya ma o mo sila. Lala le malo si. Walu AMANI ya le nganga whaafitai le ia i ona su whaafitai le atua oi fo ina le whaingo fie le tina nei ia tala noa tina whaafitai e inisi o whanau o e le ai whaafitai walu ale o ilanu whanau o AMANI ia lea o lava lea moa mai sele ai ya le o se tala i tua i le ba ma paua lea o tala ya na se tai au ia fta moi mau le tina ma tulanga i lo na se whanau ngai lunga le tolsu nei ya me sa o ngai ya paua la moi mau le maua maftanga ma se o tali la whaingatana ele whaingatari tamastala atu le whanau ia mo tō muni mau I'd like to give thanks to our Lord and Savior, Jesus. My brother AMANI, I knew all secrets, and everyone that didn't like it, he told me all secrets. That's why I moved back home. I've been home for the past month so I could be with him. I love my brother so much. Every time we argue, we'll sit there quiet for a minute or two and just start laughing. Then just think why we're arguing in the first place. I'm glad I got to tell you all this. This is the main reason why I say this. All those times we ever, and you say you love me to do so.
Thank you all, thank you. God is good. All the time. God is good. First, somebody what is those who are among you is a hard case, man. So I love why I also like. So he's a real definition of a big brother, man. He puts everyone first, man. I haven't seen it. Yeah, man. Last week, I got a kiki to AMANI. I was trying to call him from you. I didn't even say goodbye to him that night. Didn't even hear his voice. Thank God among we are that's what I was. And but there's somebody more who also among we don't also love you so. Hello everyone. Hello everyone from the phone. What we're not far Makafanga. We're mostly the youngest boy and AMANI's youngest brother. Me and AMANI's relationship, he wasn't an affectionate person unless he was drunk. You could never hear him say I love you unless he was drunk. That night, the night he left, he told me he loved me 6 times. And I brushed it off because I thought he was drunk. I'm not going to say anything about our past or what we did, but just a little message. If you have a sibling or someone that you love that you don't really see eye to eye with at this moment, tell them you love them, because you never know when you'll be able to tell them again. Thank you, family. When we found out about Mummy's passing, we were getting ready to go back. We bought everything he asked for, his shoes, his clothes for his kids. And that morning we were getting ready to buy his chapatis he asked for the night before. And we got the call, he said Mummy passed. It was hard to hear, didn't think Mum would make it on the plane. But we thank God for his protection over us and for the comfort he's given our family. My relationship with Mummy, it's pretty funny. Our siblings, we show love differently. We don't tell each other that much that we love each other, but we show it by telling each other jokes. Sometimes when we hang out together, we'll joke around, and we'll always end up walking Balo in the end. She'll end up getting a growling from Mummy as well. And that was just the way we showed love. Mummy was the only one out of my older brothers. If I told him to go, still make it, even if he complained, he still make it for me because he loved us. And when we were planning during ball season, even though he didn't have enough money, he'd still offer to pay for our stuff.
can't remember when I told him I loved him. I hope that he knew that I loved him before he left. Love you so much. Just grateful for being able to tell you before you left us. My heart breaks for my parents, for my siblings, especially for his kids. Sometimes I'd have to block his number in the weekend, so he'd stop telling me he'd stop asking if we were available to watch his kids, because I know he'd just go and come back on Monday to pick them up. So for my malo, let's sorry, so carry so it's fat time for why but you are fear. Valo and I am Mangi's young sister. Mangi was a protective brother. He was a good brother. Every time we'd argue, 5 minutes later I would start laughing because we wouldn't remember why we were arguing in the first place. I didn't get to tell you. That I love you. That I'm grateful that I can continue to show that love. I see your kids. Oh, I'm sorry. I love you, Mangi. And I thank God for everything. I thank God for you. And I thank everyone for being here tonight. Your presence, we are grateful for your presence tonight. Yeah, I love you, Mangi, and I'll see you soon. Thank you. Ia, paunga se moli mau au neimel whanau ka whai se moli mau o whina ia whawhataike le ainga mawo me se tātou I kālesia me se nofo whawhengai ia ua mau runga i rea so le atali whamanuia le tua. Tōna I minute ia o ie nei ainga o tina ia waroanga o ainga na ia malama ia po so wufoi manueli o sata to pituru nei o le no au salmi me tua le pese pa o mane fanau ia ta twainga pe fa It's just to see my mouth. We want to share tribute or respect for AMANI. Opportunity is open to anyone from his family's father's side, mother's side. And please make it so. Hallelujah. Le leile Teni umalava. Le leile tua. Fatalo foi tata yo saudinga. Tu la ima tu tala maleava mal faalo alo tawai. Fa ia le tapu inga. Sua le ofai ngalwe matofia le tua. Fape fo ile malu a fia I tupu mai le tunu e mese pa ia le kalesia ia fata lofa fo I pa ia la silasio
o ainga o wo mau mea mai ia le tali ia mtafa AMANI ia tau mate po oile leo tau tala o tafa fia tau mai vai lo palot o sau e fia fai se moni mau leta le mafutanga fo i ma leta li e o tela ngolo o se fa mafan fananga i le uso male to lua ma fanau ele tau no fiele a venga o lo tau a moina e o la tau au e misa foi fanau el te tonu ele to tau fa ma fana ina fanau o le tua fa ftai ile nga ile tua ile o mai o fa lave ma fi tau le am ia le uso o le tala le sa o fa malo si e uso na wa mawarta ele fai ngo fie foi on talia le loto fa mai ma to wan e me le utupu te vili ma ta u no u le fie ele itinao dai ele tali tonu lo loto le me utupu le tali na mata la noa ma mta fa AMANI il est ici week-end à ce tofia tout pour faire la vie bon le maul tama tout ça il winga le tama parce que ngata e fa lo l'hôtel oe uma la tout si la fia AMANI isala to mai tau o se tangata ele la ngona se leo o se tangata e fa lo a uan fo yes yai ma futa yai ele manofo e ustai matua a uan watu se vai anel tulo pa ia le sauninga ma su la upenga lwe o fe wa ya AMANI mazona so it don't know fast o te watu leva te ma fa mi se tim ta fa e tawan sa wa AMANI usuru mele i sulu mele i on sa wele tonu i mele ma to te ia o winga fa ngalo ngata ele ma fayo na ngalo ya tali no wa tu le to me au da so le weekend le ala sa mo ma tua tu ia tu fale tala mai sa wa man mai so malo ka tu wa o le wa fa muli i fa lo ma ia ma ko lo so fa ai do di ia ma ko mo fo ia le sa mo ba o ia o fo le ma va ai fa le ia ai o ki e mai le ia se me o e mai la fe o ma ko mai la fa le le vai an mata no le van mata no o manga o kole ka be pa au e ko me disi ka le si atola po at foi me to e ma e ko de kele a veu do audi ko e bla ile ko o ko me disi ku o ma fa ma vai da o e fa me an ki e me le sfalegi sau le sfalegi wa o me do vai na le sfalegi sau ko e ven ko e va ku so go a ku ia o le e la wa la o wa do e đọc tên là phối là sao mà ai vậy phần linh yêu kỳ yêu cái gì nữa rồi mấy lý kia đâu có em gì nữa có mình linh ra đâu không cái đó đấy có mình linh ra đâu không iya để linh giúp gì này đây nàng lấy sao mô mà cũng chỉnh đâu sao qua đây nào là mà xài đi sát phát đi sau đó ai lắc cú lắm mà nó bảo đâu sao qua là iya đều bộ phi ai nas fia o le ala o le leta lia ngo fia i lo o le tau mai o le tala
ua alu ama o alofa ia se o so manto salfana ia te tati tonu le vene iwa inga le tapua inga i se mon maupupu e le toia wa ia amani nei tara o le ua alu amani e lo te la ngona mai tonu o se fama lo se fama fananga i le uso faftai wo o mai nei fenta ai ua faunga ina so fua maleola ta pa o Nolani fase na duenga le tu wala mafai ai ona 𝚟𝚑𝚎𝚅𝚑𝚝 nga o loti ve mele apostolo Paulo le kalesia i Efeso pe a faali makeliso lo tato wola ona iloa ai le o tau faatasi mai ai le manuia le mua amani e tapena mai so tato no foa lo tuteli fata lo foi nei il tinai sa mo tamai titi sa ma tua sidio no fai tama yanga yali le dom tuone sa mo i tuku ai ma le ola i fole nei tama esele e fai fa pele le tina ya valo tama ia lo tele ia maua pe o le tina e mese uso mtua whawhine whaafonga mai sa moa ma so se tafa o le tunu ua le mawhai o le pa au mai ia iai whamawhanwhananga le tua talo ia mo AMANI ia maua sona no whaanga i le langa ua mua atu i le meo lo tausini o iai lau whaatuatua i le ola e whaavau anga le leile tua ia maua le lo tele ma ia iai pele nganga o le tua ia mtafa pa o Nolani ma sina ia mtaia fase ia mese foi o fana amu ia u dua o nei tinga aiwa o leo te fatanta o le asitemi o le au o mai e iai nei fa ala velave na tupu i pitonu u le tala tu i manuleu na fasi ila ufana u ele leva tele atu ila au boli na o mai e lua vai aso talu na uma na fasi tuai se ufana ai watu tamaitie wo mala ufana atu le si li ma te whainga luenga e boli ai e iei le si o li inana o atu i oto e su e atu le au boli le tamaitie na fasi ala ufana e ma tu te le ilo ai nga wak aku e tau atu le ilo al tauta tau atu o whapesa tau ai ai lo e anu o lau whanau den fasi atu i manua mua o tiro watani tau whaola atu whanma ai muli ama me latu tamai tite ingo ya yuru latu e su e tu le wali ian fisia le fana te le dole mo kata o ilo muri o no fo le mo talo ile tu afaftai wala ese metu o fa no ya wa mli ya tadi ya tau ina ya na le mai le tu ia iai pe whamawhanwhananga le tu tono tatou wa inga e mese foi o ia le kalesia le au whainga ruenga tutofia le tu au walo la tau palawina tau ia ia manuia malanga le atali o a foin fale tono le atali il mafutanga ia tafi malan malanga mtafa ia tau fina ngalo ma o tau whamoe ia maua sona no fuanga mau ile langi whaftai mana wanoa o sunga taitai ia mana malure au whina ruenga lo Yesu amen
Talafalava and warm greetings to you all. My name is Neda, and I am AMANI's partner and the mother to our 3 beautiful kids. 6 years ago, I met AMANI, and to sum up the last 6 years in a speech would be hell night. So I'll keep my speech short and simple. Our relationship had its ups and downs, but when you've been through so much with each other, all the bad seems to be the glue that keeps the relationship going. You can't love without a little pain, but if the bond is strong enough to overcome its obstacles, then it's worth fighting for. Sometimes homes aren't 4 walls, it's 2 eyes and a heartbeat. AMANI was my home. I am so blessed that he showed me every version of himself that I will cherish for the rest of my life. We have 3 beautiful kids who look exactly like him. He was a great dad to our kids, and I'm just so sad for our kids that he won't be able to see them grow and thrive. Your presence here tonight is a true testament to the impact he had on all our lives. I will finish off my speech with a Bible verse. Proverbs chapter 31, verse 25. She is clothed in strength and dignity, and she laughs without fear of the future. I thank AMANI for teaching me how to be strong and resilient the last 6 years. There are no goodbyes for us. I love you, AMANI. I'll always love you. Nay have no idea any show. So you lay, yeah. It's a fire. Yeah, not seeing a power. Yeah, smart. Yeah. Ele tu Taliuma Momona o fataro fa su famon madu Yesu Kristo fataro fa foi su mai fa fena nei ya pawele miso o muri mag o ke le muri mag lai como le carecia po ai o ke muri mag ko muri mako ainga ole rio ka kia o sa fumakai ka fa au karango fa ka le ya o usu ole uso le fai manga ye o mako fali era kwe fai langa vali ole pika sila ngo fe le ri ala ku o fa ku do ke ngo fia amang ole aya ngo va tedi e do me aire mako me aire kwa vero me chon chekiara yo ro kamera ki yo kamera ka pi yang ka mo e milin ai o me fi ku e kali ya ma e des ke me aro ro kamera mai e ro pa vale le fi fa pa ia aro la mai ro ka vale fa ika e ro ya mangi de san kupi aro musu ro kinga e ke ro sa ro ko mai ro kinga ta ma ro ko ka vale so ka mo fa ile di na e da kua i wa mangi da kua fa meso ko ro to o sa vo ro uso ale fa o man da ia o da kua kama da kua franca e ma kama vo ngale ia mo ku sa ranka va di ka va di mari e o fa ko so
Kiri kai mo fainga mo wasa ka avale sau sau. Dahai le so ave abi. Ka maru so. Ang fainga va me le so ave le maur ave ki. Fa ya walila saula. Fa ka le pima. Fa ke alfa alwe su ya iro ka va me so pima po se auli. Algo maro su ya i ka va. Mai ro le pima. Mai pima ka sau sawa. So ka maru me ka to. Kero. E me ku fa pe. E ese se li di wat ka wat fer alu le va yo como fue no fuma sa ese li di wat mai de e la wa ya pa o e di we no ka wat pa I ba ya la na anu ko mari di ai sa so pe ka wat no mai ya asa ko no pa o me kia se va mo le atan no o mo ko ni di ka se ka o se fa o le mai lo fa yo ki la pero me ki ke le lo fa la kuarang ko inga mo ko fa ora ka fa kamado pero ide mo mo ko musta mo ta se mo ko ma so dise su la vie ka va o fa tani mo ora ko mai fa kwa me la o fa pi ha u se ri kai era wa via vi ri kai ro le ko ma ku sa le mere o ki fe mo ma u o le fa ka va le e manga ai la ku ya o fa su mo mai ko inga sa ka va ya uso ya ngawe ya ngo fe kia o ya ngai la ku fa le ya kia ka mi ha o me ya o ya mang ya ru malanga ya wa si o fe le uso yo ma ko fa li mo le ro foi para se kala fa ya ngawe wa e solo o le liga e vi fui lua mas mo se yud ma ye o fa kasi e o fa me fa ko ma ko ma ke ve ai ora mo kangamba fi o su ere o mai I le mo kangamba ya uso ya ngawe ya mo ki wa se ngire ko foi me ko mo kangamba ai ma ngiro maranga amu yo o ya aure tua ire ma sa salu ya nga o sai ko mo kangamba mai ko mo kanga re karesia ya mangiro maranga uso ya ke pori le ko ke a mangi e ma fuka ru ki ha ya mo yero malanga ya mo fongia foi le cuore kinga fa mo fanga inga wa for kama ya fa kai mara bangwa fa tai akela no le na iwo ya amani alo le 𝚘𝚘𝚒𝚗𝚒 no sa ya mo no fa filo ya tule so fa fe ngai I fa pelona fa filo wema ya pa talo fa tfo ile I pa man la fia yo ya ya lo man mau pupu la ya o ko o le ngori uso aman ai ma ko o ro ngai ngo Europe ma ma ftanga la ma uso e fe la no wa ina ko e ke ma fi ka ye ko ro vai aso viro ye so ya so ya ma aka ko ya ai asa fai la for ma plan lange no ma o sa fai ma wa ki ma vai ya me ngani ma fai o aru o ya ngai ye le ma fai fu na sa ya ya so se ne la ma fai e fai la for ngot ke fu ya o ke vidi ele furo wi ako ba ko le koko mai kama ko ran asungo toi ya ai
But the one thing about the Uso, he really loves his family. He really loves his parents, his brothers and sisters. Yeah. If I pay for my kongi, yeah, I. Mungiro malanga Uso, I love you forever, forever us. Pastai. Hallo. Ja, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑. Avisi, só fumando malo, tá ali fora assim. Isso te papel o aí, e da fenga vinga papel, o aí da fia, ja. Just want to do a little testimony on my relationship with the Uso. To be honest, I don't know where to start. Me and Wangi's been together from birth. I know my family can testify. It was always me and the Uso. I knew every side of him. I knew AMANI, I knew Europe. I also knew Alex too, all the names he had. And you know, it's, for me, it was such a blessing. Those who didn't know how much I looked up to him, he was like my older brother. I tailed him wherever he went. Whatever he did. You know, but despite all the memories, the only thing I want to mention tonight, the AMANI, the 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑, I'm so grateful. This is not a farewell. Growing up, as you guys know, we grew up Christian from a young age. Me and Mangi, we call it the whaolakanga young, you know, and such as life, we go through it, and we start to learn what it's like to live like a Christian, to try and be like Christ. All the personalities he had and all the memories, probably the just leading up to before he went, we just started to talk about God. Mangi started talking about, you know, reconciliating his relationship, and for me that means more than all the other personalities, because for me it also guarantees that this is not a goodbye, this is a see you later. You know, I'm grateful that Mangi accepted Jesus as salvation. So the only thing hard about today and tomorrow is missing the Uso's memories, the legacies. But I'm so grateful for God. Thank you for the salvation and the plan that He has laid ahead for us. I know that one day we're gonna see my Uso again. If there's any other person that you should remember him by, it should be that. You know, Mangi loved his family. He loved his boys, his friends. But Mangi was also a man of God. Despite you know, no one's perfect, but you know, like King David sinned, same way the Uso, he was after God's heart, and that's the true person that I can explain how my Uso was. Just a little encouragement for the family. Look, okay, you know, it's just like I said, it's not a farewell, it's a see you soon. From myself, and I will also will be again in the future. Right? Nope. Ya. Membuang apa-apa ya, loka. Surtu na koile, ia le final venga. Ang koileo ay nga lua, wo may masan.
Ya, bulan ini ya, singa mau tiki, tiga kali, kuangan, taman, yo orang kuangan yang tiki yo, nak cai dia, dia survive, kau macam apa senga, kalau ingo kau kelang cu lama chance, ya kisah macam mo, ya osi mau ini usma mafkan ngamla kali, boleh usuk. So si kami ako sa ingay sila la kuha amang kung foring ngaya pero sa go yaya isi po obo may masan aka kuha miska ko ki ay siya may sayuma ya la kunga nga amang ngene ko ba ya to la kurisia so siya miska ko ki lor kalaya amang sayuma na kanya ya ya ong iwinga ngal fa ngal makayo la kali ele ai masa foringa e ke refia fia ngai kali ya aman ona foringa pa pedoa ya o refia fia ke yuma uya la lesa ku peng mawa maria lo kalau ko yo foringa man ya e balau dia ko ya aman ku pa brabi le ma ki samo pa ma ku penga mai do man ye ya ele mo faies ko ingam ka apa Pasenga, ya sao pipoloa o suangi ko pingi lo ko keli ese awala leli apa iko iwa wo atenyu wala awele ko yaman yali pule le ko su ko musuka ko wala kala ka fanga mai kia o mai mo umuka penga o mai amang la ko fan mo le ba o me o ma sai ko ngo maka pupu aman ya ngai do la kali wala ka mai nong kai mian wai ya ka ko loko kel yang sui tua mau le orang ngai kule le ko mani ya wi mau kan pupu nga ya ko ko sa bo le sa pupu magli la perang ka kai mo la ngo kan ya Natolea swingale le vai foi felices ela no le calicia ya fai pisi me yo ale se mai na yata ya le kali tu ma fo yai ma tanto ya ona fai ule ese ale ai no amani ya Wanta tu somina nefes na nolong sa manoli. Tele ya mana ya se ituane lungo wao mana ya lele luru ayo ya tu le ya ta fa tu mai le lumel patu tengah tengah yo tango le lum ya kemudian si tahu relax ya halo afek ya oleh tanto macam-macam ya memories dari yang tahu mana yang saya minta tuan tahu apa
pese. Ya, ini sini. Kalau pai, ini tadi iya. Taka, kita temui. Mol, ele tu molol pese le. Pai don kato sambil ngalih kayau. Kato cim, mai mon pese ni. Ya, kalau kau ayu, jangan bawa kasih aku pese. Rumah ya, rumah. Kasih eu ficar com o
tai mole. Se o lof. Mo onga. Wala tali. A tangi. Sala di tangi. Le tau fia le anga tina tui. Tele i tangi mua mua no wala au le tua nei o matu matu. A paulo te ngata o i whana. Tangi na na mona whana. Ki ngā lofal nei ata li. O ni por pese le lupe sa. Foa mai vai loa. Na lele loa. Sola ia te roa. Awalo te. O. Na wha. Ma ainga. Ina ua. Ki ngā ina le mai e rea tali i o tāwita. Ia Batsipa. Na nofo leo le tupo o tāwita i le fulefu. Masu le fulefu le uru tusa ma le tū ma le anga pa Israel. Ma ana pongi. Tatalo. A te iwa le tali le tū. Mai atu tāwita. O tala noa mai ana wauna. I loa tāwita woti. Iei me utupu no nātari. Ono mai leo tama whai atu tāwita. Iei se mea utupu i loa tari. Mai au au nā tāwita. Ua oti li tama. Nana ia tala tāwita. A mai na tū i lunga tāwita ma walu. O tā ele tu lau whamalu. Whai le ofu. Ma ua ai. O nā alu lea i whale o le tū. Waifo mu tāpua. He humbly accepted God's will. He prayed and fasted. Unfortunately, his beloved son is gone. By that time, he stood up. He ate. Changed his clothes. And went straight to the house of the Lord. He bowed down and worshiped God. Humbly accepted God's will. Mai leo tāwita, au au na ia tāwita. La le mea wai whai a tāwita. Sa e ana pongi, sa e tatalo, ia ola tama. Tele i atu. A le woti ai e atu. What's about? Mana ia tala tāwita. I le toi sautama. I le toi fo I mai lo watari. Ai tātou te o I le mea walu iai le atari. O ma pasa. I le toi fo I mai le atari lea. Alfa moi moi le planning le tua. We gonna call. Tai au o te fia tala no ai le olanga whalengang. Ma le tau tinonga muli muli lava. Ai le yoti tamalea. About his relationship with God. What a powerful testimony. Before he died. God touched his soul. I will share
that spiritual testimony tomorrow. But tonight, be strong. Singer, be encouraged. Your son is gone. He's not coming back. But one day, you're gonna go. Apenatato. Landenade. Tua tenofo ai olo. Down here is not a temporary place for us. It's not a permanent place. It is a temporary place for us. Our money is gone, but one day I will go, and we all go. So be strong, but be prepared to walk through obstacles of life, through death. Death is not the end of God's plan. Death is the ultimate door for each and every one of us to inherit to eternal life. If we accept Jesus to be the Lord and Savior. That is the only way for us all to have. That's the reason why the message for us tonight, it is a great invitation for us. We need to respond to Jesus' invitation. For all you have weary and heavy burden, come to Christ. Come to Christ while you have time to receive Christ. He is the way, the truth, and the life. Final message for tonight from AMANI's death. For me, for you, for you. Be prepared tonight, anytime. You never know what is going to happen in your life the next 5 minutes. But if we're going to die tonight without Christ in our life, the question, where would you be? Where will you spend your eternity? As the Bible says, there are two final destinations, either heaven or hell. Challenge from AMANI's family service for Fatu and for every one of us. Repent from our sin. Prepare our soul to eternal life. Jesus said, come to me. I will give you rest for your soul. You die, body go to earth, but the soul must be saved for eternal life. That's a message. It's a word of encouragement. As Reverend Fatu 𝗗𝗚𝗏𝗡𝗥 inform us tonight from the Word of God. Come to Jesus. Receive and accept Him while we have time. Be strong and be courageous. Church, families, friends, and all who are gathering tonight. Finally, thank you so much for coming to be with us to celebrate the life of our beloved son, 𝚘𝚙𝚎 AMANI. May God bless you all abundantly, both physically, socially, and spiritually. We conclude our service with this final song. Call the worship team. Alala peilam, ala fai winal tanto sa ming faftay.
lava tingani tueleu. Awa lava nei ave sea lo faya peus. Tawana tanto fakai pe fanonoa. E tinga e alava. Tato wan. Awa lava nei fasilingia e se tasi le finangalo. Don't ever question God's will. Because our God is sovereign. This last song to finish and conclude AMANI's friendships.
talo to mole atu whaftai. Lo to wafi o mai ne fiafi o mau lunga i laso. O le tātou antali ia tā whaamani. Mese lau whainga nuenga, whaami tele le tua. Ala whaiwina tātou talo, ia tua tule whitalenga ia mtawha. Close your eyes, let us pray. Mai ale sauninga wha le ainga, mātou whaftainga ngapa ia, o e sa e whaatau taia nea fiafi, o le a fiafi o le loto tina. Fiafi al whano noa ma le loi mata e maringi. E o lava, ia te o Yesu sa e tu tulu lava, sa e tangi. E whaaftai le tua wha fan. Mai le lotu tele, wha mai a wha iu ina ai le ne fiafi. E ala le mātou ma futatu ia te oe, o mātou whaaftai tele a nganga pa ia, o le wha ma fan si. Tu malo vinga, tu malo whatawa. Mātou talo lava, wha ma ngalo le atari ia amai. Uia ina ua ia le langona, aia whapena na yo mātou a inga na lua. E iai lau whamangalong whaaftai, whiau, tau momoli mai lau o whiong, o le wala au o le alofa. Ina ia sa ili atu ia taoi, manuele ia o mai le oti peia le atari ia amai. Whangu lea, ma whamanatu, ala lea moni le poto e sili lava, e alu i le whale o iai le tau whaitangi aue. Na lo le alu le fale o iai le fiu. Mātou talo whaamanuia tele mai. Potu patonga nei. Ia iai le mawhanwhana iaiga. Manuia tele i latou. Leo whinga luenga tofi le tua mawhantu. Whaawau lau whaunga ma lau whaamanianga. Pinatu nei po la mātou taape. Tuli lo ina i mātou lo fili mua. Mātou talo foi. Ke sauninga o le tali mo le aso ataya o mai se tau le lei mātou whaatino ai. Mana tua lava ma le lofa si ona tina, krema, e a walo anga, su a amani, manisi o le whanau ua le pa au mai le neas. Wha sem wha fanfana. Wha loto tele atu ia i lato. Ia ai mai se a ina na lua. Mātou talo lea, tele sovi inga i mea mātou te whai. Tu mau mātou whatawa ono o e kiriso, le au le kalesia, ua mātou wole mawala aua tuaine. Amen. Na te lea o le tūwhare alanga, o le tūwhare tino. Le ia le whatawā e whare inga se alanga whatai. I o te tai o whaia lau whainga ruenga. I uku whala e iaua se whamanu iau o ngā ruenga tau a maka. O wā le asu kioskia o le atari, e usu po te tongani. I tau ia la ia longo mari e kongo le atua. Au o mori mai, toma tau ai tātou, au tātou iai, i neina Nolani le tumau. Au tulai mari wharuaro, pa ia lau whaingaruenga, le au pia o woma e masanu tātou maputa nei atiapu. Leo tāpereina le kalesia, ina i puti ma whanwhana o le atiapu, ia o tātou malolo ai lea, tātou te lau whaingaruenga, ia sumai konei, Whakanoa o tau mrai tina matua, matawa matua, ia malosi o tātou maatanga, leo wa manoa le pari iei papu, te whamarosino, ia tātou whamawai ai lea, o sa mātou tala lea, ia munu te reina, tai mo tukoia lea tia, tai. Ia. Tala. Saya tinggal di sungai sungai itu, oleh Amerika. Saya melihat tu besar, sudah naik. Sekarang, kalau dia masih mau melihat dia dalam sungai, kalau yang kunci,
Ya, kat maya. Mengenai tu nak yang tak tu desa. Ambil. Oleh sabina tayau ya oleh langai bami foi oleh faliba foi ya anak tat oleh sepuluh tahun tatu oleh ya mali nai pepal na tatu proklami afaliba ya sepuluh tu memang ya mali address me fei tatu tau maftanga awani re sumai tayau tatu maftai 𝚟𝚑𝚍𝚎𝚘 ya on sa melawa amon mole ya sei tapi ngal venga la nyam chato la ya tulia amon mol So
Bilang foul. Bilang foul. Oh, Dad, maybe we can see. Hungry? Thank you. Hungry? You need a high heel to get her leg. Mom, because Take this one. Yeah, take this one as well. Babe, go. Come on,
Three-man team was grab the Hey!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ